Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hey, bo ini yan osam taga crispy chicken KFC style siam na ga darang dona. Chantele chute na vai takin TV ro min TV vai karon TV ro don ni ya ni ang chang ka zai lem lau mai thaya. Không ai in mình nào like mình nào subscribe về ola. Osam taxi ti na kan nei the bol lo ngai tam mia lo tu karon tar lang do na ni ama saberin chicken 500 grams boneless mga nga sinte te mi slice nga chuanin chi alanga chuanin corn flour for 3 to 4 tablespoon itelanga chuanin maida po 3 to 4 tablespoon ni po lenga chuan artui pum khati po langa chuanin chi le black pepper butter le chicken powder itelanga tu ang tokin kaka to an adjust hai me ta puron var 5 to 6 clove fel itelanga fanga changa fangrup fel chuanin uluk takin imit anga inuaya nga le chuanin tel sa bread crumb italanga i deep fried on nia teli low flaming sa or char toran nia le chuanin a golden brown huna ila chuaka nga chunga black pepper ipulanga le chuan alum laya ai toran nia wangin alum sa sa kha ai torin ni serve to me to na ni heng kan thil siam te position sang karon ti chau zela nga like and subscribe kha in big thing la ola chu chuan na clear lecture don ya the bye ni chau le